Biyag ti tao. Di ka kadipay agawid, Ma'am Loida? Saan pa'y? Apay? Maborboring ka din, Mang Rudy? Kuha. Tinasayaan. Umay ka tagsala na. Tapno saan ka maboring? Agpayso, Ma'am? Kaya't nakakasala? Oh, apay ka tinasaan. Alan, umay kan, Mang Rudy. Tagsala na. Sige. Paya kastoy. Diyak maawatan tirik na kamang isalsala iti anak ti amok. Mabainak akasla maragsakan mat. Maragsakan takayat nak akasala. Nga oray driver daklaang. Mabainak. Gaputa anak tibak nang to'y kasalsalak. Oh, agsao ka mata. Napaulimag ka matan, Mang Rudy. Kuha, Ma'am Loida. Nomumla ko, ma. Nabayagan nga gayatakkan ka. Mabasak ti bagbagadagiti mata, Mang Rudy. Agayat ka kanya-kanya. Kuha, Jay. Di ko na, Jack Madlaw. Nabayagan anadlaw ko dayta. Husto ak ka di. Kuha. Api ngamin adi mo ibaga ti marikrik nam. Saan ka aparigatan ka? Nabilang lang. Seryoso ka kaditi ibagbagam, Ma'am Loida? Katuan, ikat katawak la kastoy. Ngam seryoso ak iti bagbagak. Mang Rudy, mabalin ka di? Loida ko malagtan, tiyawag mo kanya. Sige, Loida. Loida, aklo na kung tipudnukan ka. Nabayagan ang kursunata ka. O, di husto ti atap ko. Ur-urayan kamat lang agdatan kanya kat, Mang Rudy. Anyat kahit mo asawan. Nabayagmatan nga adalimad a panagayat ko kan ka, Rudy. Agyaman ak, Loida. Diyak ninam na ang mga dagayang panakaikarikan ka. Mabayinak lang amin ngagdaton. Ta driver daklang. Idin tatabak nang kayo. Awan pobre kan bak nang kaniayat. Basta tinapatag ita. Agpada tirik na taado ha. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay, Loida. Pinaragsak na kitikas ta unay. Aging kayta. Kasladyak pa'y lapat dyan akayan ayat ko ni Loida. Tinar-arap-ahap ko a babae ngagpaling nga sawak. Kasla imposible. Ngam kaayan ayat ko ni Loida. Talaga nagpaiduma ti kinaragsak ko. Diyak mailadawan ti marikrik na kita. Rudy, agpalas ka taramarta. Papananta, ma'am. Loida. Dandanin nakalipat ka Basta rumarta, tada papananta. Alan, agrupat ka. Sana bali, impakadak ken ni papati irurarta. Mabit lang nga rod, Loida. Dito'y restaurant ti pagsaritaan ta. Tauray agpaot ti panagsarita ta dito'y. Di ta ngamin makapagsarita iti husto iti balay. Taadda da mamakan papaijay. Anya ti planong, Loida. Ipudnom ka di ti relasyon ta kada mamakan papam? No kasapulan, wala. Apay, di mo kaya? Kuha, kasla ada amak ko. Sika ngamin ti dandanagak. Amangan mo kagura na ka, no maamuan dati may papan ka data. Sana balin kanyak. Maawat ko, no anyaman bilang ti aramidan da kanyak. Sika ti dandanagak, Loida. Basta, di kayat ko, agpudnutan ka dagiti dadakkel ko, Rudy. Ket di kayat ko, agkasaratan iti kabiitan a panawan. Diyak kayat amaagaw da ka pa iti sabali kanyak. Isong agkasaratan, Rudy. Kasano no saan nga umanugot dagiti dadakkel mo? Di ka madanagan, kasyak ti makaam mo. Ibagak nga adan na pasamak iti nagbaitan ta, nga uray awan mat.
tapno mapilitan dan amang ipakalay sa kanya. Ah, Kat sigurado, isuda ti makaamo iti gastos. Siyak ti makaamo. Uli teman timpagam, Loida. Agkasar kaming kini Rudy, Papa. Tanabayagan nga da relasyon mi. Ket adda pa yan napasamak iti nagpaitan mi. Aniya. Rudy, pundo ka di timbag at anak ko. uwan, sir. Ay, ayatak ti anak yo. Amok nga, wan, panakay karega. Amo mutlaka ya madi ka may kari. Ngam apaya kastoy tinaramit mo. Sir, Awanan ka itibayin, Rudy. Di ka lang nagpampanunot mo tan. Awan pain mo. Ha! Ang sina kayo. Oh, anday tati sweldo mita bulan. Ang impake kan kat pumanaw kan itamer lang, Rudy. ha? Sir, Wala darasam ti ang impake. Ang mga non niya pati maaramid ko kan ka. sir, pakawanan na ko. Di ka nagsaupay. Basta grupos kan. Alam amin nakagawam. Tapumanaw kan itamet lang. Uwan, sir. Uwan. Mama, please. Kasari tayo kuman ni Papa. Diyak kaya't ngagsina kami kin ni Rudy, Mama. Ladingita ka na. Ngabjak kaya't ti makibiyang iti dayta. Amo matan ti ugal ni Jay amam. Jak mabalin atom nga rin ti pagayatan na. Ta sigurado nga agrikyar kami laan. Anyat sang-sangitam si Kaloyda, ha? Papa, adan na pasama kiti nagbatan mi kin ni Rudy. Kasanon nagsikuga. Awan bibiyang kurang si Kuga. Basta dya kaya't na dya lalaki ang mga asawa kan ka. Ha! Di ka lang nagpampanunot, Loyda. Di adal ka. Ngam, di mo raramatan ti utak mo. Sino ti nakababay no maamuan ti tao? Amay sala ama mirmira o ti pakiasawa. Kan family driver tayo pa, ha? Saan nga umdas atubang date na, Papa? Agayatak latakan ko na. Nga urayan niya pa iti mapaspasaman. Ay, napukawan ti kinalaing mo no may paparan iti ayat. Sayang ti kinalaing mo. Tadi mo matpilpil yan ti lalaki apat tinagamloy na. Dito ikalang. Hindi ka mas asidig ka ni Rudy, bayan ti panagim-impake na. Ha? Hello, amigo. Ita ka din? Okay, garod. Mabit lang. Urayan dak, ta umayakon. Bye. Rudy, iti panagsublik. San ka na masangputan dito ibalay? Nawatam? Rudy, darasam, pumanaw tan dito'y balay. Anya, anyat kaya't masawan. Sumurutakan kan iti papanaw mo dito'y balay. Ang mga no niya ti aramidan ni papamkan ka. Makamuditan, basta darasam. Di mo alaan dagiti dadto makawas mo. Basta makapanaw tan adagos dito eh. Umaykan, taguntawayan tati iruruar ni Papa. Kan makumikom ni Mama ije silat na. Naimbag nga orasyon ti. Umay kami man. Kadwak tinobyak. Ni Loida. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamad, balasang ka. Bala, sumra kayo. Auntie, agpakpakasya ka na kayo. Dito'y kami paila kung mga agnad ka ni Loida. Tadyak pa'y kaya't nga yawit iji balay. Sigurado ang mapanti ama ni Loida ijay. Tamunan iji balay mi. Ay, anyan. Saan nga tadakdakas ti mapasamak iti kasta nga inaramit yaw ka anakan. Ti panagtaray yun adwa. Ilaban mi ti ayan ayat mi ka ni Loida, auntie. Ay ayatan mi ngamin titong galmaysa. Ay, ala, baka ka nga raw. Awagam tong araw dagiti dadakkel mao. Taibagam ti kaaddayo dito'y balay.
Uwan, auntie. Kat, pagtrabaho am nga ruditan. Agsapulak, auntie. No kayat mao, ag-apply kan iti kumpanya pagtrabahuan ti anak ko. Takas lanangag ko, nga agkasapulan da iti company driver. Agpais, auntie. Sige, kayat ko, tapno sa anak amatambay. Mala, isaganam nga rudan dagiti requirements mao kaanakan. Loida, anya tiket, asawan di pa nagbakbakwar mo. Nagapuhak iti health center, Rudy. Ah, Masikugak ka no. Agdoan abulan din inawat. agpais, oh? Wen, Rudy. Ay, agamanak. At danton anak ta, Loida. Kayat mo, tagawid tayo di balay minton at dawayak. Ha? Sana ka pa nga na nakita na giti dadakkel ko. Kaya't nakakano ang makita, Loida. Wen, sige, Rudy. Agnaita ka din ijay. Asan? Agsublita mo tla dito eh. Tadi ito ikan nga ron di anti trabaho. Sayang mat. Mayat pa iti sweldo. Talaga adi kay matla palubusan. Nukunayo apumanaw kaya on, Rudy. Amumat, talimasin ka nga ron dyan kauntad damot bukod nan a pamilya. Iso asaan kayon apumanaw dito balay? Di kay madanagan, anti. Saan kami pumanaw dito eh? Tadi ito ikat nga ron di anti trabaho. Sayang di trabaho no pumanaw ka. Narigat ti sumapol iti trabaho itan kaanakan. Pudno day tanti. Nagasatak tadadagos nastra ka at trabaho iti yung may ko dito lugar yo. Iso adimon panawan. Agawid kayo, ngaming kay lagbakasyon. Agsubli kay tumulaang, Rudy. Loida, hani. Maturog ka, tarabin. Sana nasayati agpuyat kan ka, tamasigug ka. Anyat pang panunutan. Damamakan, Papa. Kumusta da nga tamatan? Sigurado akas na unay apungtot ni Papa kanyak itan. Agbabawi ka kadi asimurot kanyak. Saan? Jak to pulos pagbabaw yan, Dayta. Gapo tapat-pat gan ka unay, Rudy. Sikatiraksak ko. Ala, di ka unay pang panunot. Bayam, ito makapas nga ka. Agawid tanto iji lugar yo. Wan, Dayta mo ti pampanunuta. Intanto umamo iji balay. Katpatsak amaawatan na kan ni Papa. Apaman amakita na ti apo ko dakin ni Mama. Baro mo't ang numero ti umawawag. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mama. Ni Loida daytoy. Oh, Loida, iha. Ay, nahagyaman aktay mawag ka. Apay adimi makontak ti sigod ang numero ti cellphone mo. Kan oray ti messenger. Di da ka makontak. Pasensya kayon, Mama. Nagsukat akong iti SIM card. Kat, ayan mo nga ron itan. Amom ka di nagdandanag kami iti kasta unay. Aging ga ita, anak ko. Didak pa kadanagan, Mama. Ta-okay kami kini Rudy. No kasta. Talaga asimurot ka kan kuana. Wan, Ma. Agdandan na kami. Kas agasawa. Agpinpin natag kami ato, Mama. Husto nga ron ti atap mi iti amam. Iso asan kami na nag-report iti pulisya, iti pa nagpukaw mo. Tamo milatan na simurot ka kan ni Rudy. Pakawanan na ko, Mama. Ay, tapna mom iha. Kasta unay apong ti amam. Amo na nga minasimurot ka kan ni Rudy. Iso kasta unay aluksaw na kanyak. Apay ka no adi ka linapdan. Pasensya kayon, Mama. Ay ayatak ngamin atalaga ni Rudy. Jak kabaalan ti maisinakan ko na. Nang runa itatama si kuga ko na. Anya? Sige, Ma. Baliwak tumanan ti umawag. Tadan ti asawa. Isaganak ti merienda na. Bye. Oh, bye, anak. Oh, masigugan jay anak ko. Nakapas nga kan, Loida. Wan, Rudy.
Katangin na piksa akon. Agawid tayo balay. Tainta umamo kada mamakan papa. Oh, anya. Mayat ka di, Rudy. Wah, Amok ang mabutang ka. Katjak ilibak. Uray siya. At damat pa nagbutang ko. Tadita amo ti mabalin nga aramidan ti amak. No agpakita takan ko na. agyaman na ta na panunot mo dahi ta. Amok ngamin, akas taon iti sakit tinakam ti amam kanyak. Wan nga rod, Rudy. Ngam di ka madanagan. Sika ti pilyak no bilang laan. Sika ti kayat mi akadin na iti anak ta. Nagtarte anak ta, nga oray nakaturo kanya. Kayang ingas ta doa. Ala. Natinag man ti ulo nan itipungan na. Talaga ni baby. Pampanawan na akanayon tipungan na nga inted ni Lola na. Kunerod, napagpunganam, ibati na matipungan na. Kanayan na matinag ti ulo na, manipod itipungan na. Talaga ato'y anak ta tiragsakin bang arda niya. Parabor ti Diyos daytoy para kadata. Iso taripat tunta na imbag ti anak ta. Bayat ti panagdakkel na. Tapno nasaya at to ti pagtungpalan na, Loida. Ni mama ti umawawag, Rudy. Ala, sumbata man. Tanakaturog pa iti anak ta. Kaya't nakamakasarita ni Papa Iha. Ha? Sige, mama. Loida, anak. Kumusta kan? Nakaanak ka kanon ko na ni mamam. Wan, papa. Sorry, Pakawanindak iti inaramid ko. Talaga ngamin nga ay-ayatak ni Rudy. Hindi ka matanagan. Bawatan ka. Napakawan ka. Kahit sorry mo pakawanan nak. Gapo iti ka na stricto kan ka. Kailiw da kan. Kayat ko ang makita ti apo ko Ha? Sige, papa. Ang gawid kami kita balay interest din ni Rudy. Urayan da kami, papa. Mata kayo. Hala, sumra kayo. Ay, dati apo ko. Karakter. Agmano papa. Agmano papa. Sige. Sumra kayo. Tagluto tayo iti agkakaima sa taraon. Rudy, Rumarta. Sika ti magmaneho ti kotse. Tayo tagatang iti agduduma at taraon. Sige, sir. Ay, papa. Areglado. Thank you, papa. Naaklon yun kas manugang ni Rudy. Wawan. Kaditi mabit. Pagkasaran kayon. Ala, Rudy, mapantan. May kan. Ala, dumsaag kan, Rudy. Apay, papa. Anyat gatang dito terminal ti bus. Nagpurs ko ti rupam ang mangawag kanyak iti papa. Agraraman. Ala, dumsaag kan kat agawid kan iti lugar yo. Sir, apay mo ito nakasta. Dumsaag kan hunak. Di mo orayan na siya ti mangulot kan ka iti kotse. Dumsaag kan kat agawid kan. Di ka nagpakpakita iti anak ko. Tadi kan to pulos kayat aparakin ko na. Nawatam? Abang, nayad na yung nagitiag ante. Ba't gano'n na iniloida? Kandi anak mi. Apa yung masapulag sa grabak iti kastoy. Awan ka di karbangan tikas kanya nga kayat. Iti may sabak na. Agas kaniloida. Tawag mo ang makarik na iti ayot. Ang mapay kastoy di napasama kanti. Kaanakan, nakaadukan, itinainom. Gusto da itaan baraw. Parang tinakaro nga iliw ko iti anak ko.
Babanit di kastoyan di. Kasa naman pasublik na kita ang kinakanyak. Loida, sawak. Balong, anak ko. Kailiw kayon. Manasyo. Agsumli kayo. Ipatpatag kayo, unay. Unay. Umata na hindi pa nagawin ni Enrico. Diyan ti amigo. Umay na ka ikasarloy na. Lading itak, papa. Ngamjak mapatganti kayat yung ama pasama. Sana natangkan ti ulo. Adan anak ko, papa. Amo na ti kadat anak mo. Nga mawan problema kan ko anak. Rabiin lakay, di kan rumwar. Ipabigat mo ti rumwar. Sana mabalin. Masa pula makasarita ka dagos ti agbalin na manugang ta. Kaya't ko makabanding. Ay, di mo ka din maipabigat dayta. Saran, iso arumuarak ita. Ni Enrico, di kaya't ko ang mga asawa di anak ko. Tapadami abak na. Danakabalangan anak abato iti kalsada. Sino nga tatin ang ikabilitin ita? Hold up, Toy! Ito mo amin ang kwartang. Agraman cellphone ka na lahas mo. Ano saan? Di kan makaawit na si Bibian. Ibuat handa ka. Sa nasyak ti putput ninyo. Awanan kayo iti bain. Bilangan na kayo ni Maisa. Maisa! Ba! Uragan ano kayo? Siyak ito dikit-dikit daw nyo. Naglalaingan yun nga eh. Basta kaya! Wala! Agad na! Amoy yung tirawitan nyo! Samuel, apa na pasamakan ka ti kastoy. Apa yung pinanawan na kami. Papa. Awan na sinang itinagamit kan kay ti kastoy. Ikaro dahil ti pagpaludan ti naramin da. Samuel! Mama, hindi kayo nagladingin. Tama nga no, kapadakas ka na kayo na Awanan ni Papa. Pinanawan na tan anak ko. Awanan na di papayo. Iso akin daw ang kumakada kayo. Adituyan balay ti pagnaadan nyo, Loida. Rudy. Wan, mama. Agyaman nak, tawel ka makmanan iti da siya pagtangan. Ma'am, Mama, kung namutan kanyak, tagkasar kayon ton iti anak ko. No siya, awan problema kada kayo. Dahil nila ang papayo ti kontra iti relasyon nyo. Iso akamang kamutan ti pamilya mi, Rudy. agyaman nak, mama. Biyag, ti tao. Agawid akpay kiti, honey. Padasam ti agawid. Tasungatek jay bruha nga asawam dyan. Anya? Di mo't nagsaritaan ta nga agawid ak ita amalem. Tagsubli ak tumanen no bigat. Sa anak mat anagwan, saan ka di? Si kamit laang ti mangibagbagay iti dayta. Inton bigat kan nga agawid. Apay, kaili mo di asawam? Sungatek tupay. Saan gumamit akasta akiti? Mauhatan na kumamit. At dadagitaan anak ko ang mga uray kanya. Nangro na ti buridag nga anak ko. Sigsigaan na ka na yun ti panagawid ko. Basta di ka agawid. Sungatek di asawam no kunak. Talaga asungatek no natangkan ti ulong. Awagam laangan ti anak mo. Di ibagam adi ka makaawid ita. Hello, Daddy! Hello, Mimi anak. Sorry ha. Saan pa yung makaawid ni Daddy itawan? Apay ngay! Ururayan ka pa'y mat nga agawid. Tagidan ta amangan, Daddy. Nangan ngaminan damami kan manang layka. Jak pa'y nangan.
Tapno ada kagiddan mo amangan no sumangput ka. Sorry anak ha. Pakibagam tulangin kadamanang mo. Kin ni mami, why? Jack makaawin. Tada importante a dinaraya ka seminar. Sige nga rod agananad ka kanayon, Daddy. Agawidak intun bigat. Tainak ikan ni nanang ko iti kwarta dyan. Ikanak iti kwartak nga agawid ha. Wen, adan inlasin ko iti sweldo ka para kin kakiti. Nasayaat nga rod. Rumbong lang amom ti responsibilidad mo kanya. Saan aga po takabit na klaang. Kat mas i-priority mo tan di asawam. Laglagi pa mga adotiing karim kanyak idi inaramnak. Imbagam asyak laang ti ayatom dyan. Katuon mo't ngamin. Kunampay anapilitan kalaan ang ikasar iti asawam idi. Tapinikot na kakunam. Ngam, kasla imposible matdagita ngay bagbagam. No pinikot na ka, kasano anagbalin adwa dagiti anak yo. Mala, saanan aday tati pagsaritaan ta, Kitty. Tilaang may papangkada ti panunutan ta. Kat, kaano nga rod ngay asinaam ti asawam. Di mat imbagaken kan, ano makagraduar dagiti anak ko iti kolehiyo sa akong to panawan. Nagpayag matdaytan ngay. Manupay atawan ti urayan ngay. Matuo ka na kun nga aguray. Basit la pa naganosan, Kitty. Mabiit nga glabas ti tawon itan. Apay no sinaamon, ta suportaram laang ng dagit ni anak mo. Urayan tati umno a panawen, honey. Naimbag man ta nagawid ka, Kitty. Ay napangaasin, di ka nagsubli dyan syudad. Agdali na adkan diti balay. Tanyat aramidak dito'y balay ngay nanang. Awan na pintas amasakbayak no dituyak latan probinsya. Kat apay ti kunam, napintas ti masakbaya mi ti kadami dyan syudad. Ti panakikam kamalala mi jay. Uray ka malalaak, taado ti kwartak. Maipaay amin ni dyan ti kasapulak. Patintupay da kayo, mairanranod kayo iti-it-itad tinobyok kanya. Sa anak ngagdaw-dawat iti kwartagan ka, anak ko. Jak pagan ano ti kwarta no nagtaod mo't iti daka sa wagas. Nanang, adun tikas kanyak ita. Saan la asisyak tikas to'y. Inuugma pa'y lang aming ti ugali yung. Iso akasta kayo. Sa balin ti panawon ita. Saanan akas idi panawon nyo. Iso abaybay andak iti kayat kong aramidan. Saan man nanatangkan ti ulom, Kitty? Kaano ay adanggam dagiti pa magbagakan ka? Di kay kadimadanagan. Tasyakton ti agbalin aligal nga asawa ni Jan. Pupuutin nyo to'y ko na, nanang. Ikasarnak to tinobyo. Apaman amasinaan na yay bruha nga asawa na. Nagaduman ti malabsak di ta isturan. Kita endak alumabas. Dagitay man nakibiyang atat tao. Hoy! Anyat kikitain nyo. Amok ti pampanunutin nyo. Uy ang wendak iti unig yun. Mabasak ti panunot nyo. Hoy! Uray kabita. Tanapintas ti biyag ko. Magatang ko amin akayat ko. Da kayo ngay. Mangurkurangs kayo. Takasano. Day tala makibibiyang iti padayo at tao ti amu yung aramidan. Agis istambay kayo dito istor nga agjijismis. Pagsasaritaan nyo ti padayo at tao. Iso nga awan asenso ti biyagyo. Takasta kayo. Labsak idan. Mayat no makangagmat dagita anagatil tiniwat na. Tapno mangriknada. Amok nababati pa ng kita da kanyak. Naamuda ngamin ti may papan itinobyo. Anya ko ma. Awan bibiyang ko kadakwada. Kastalatan ti aramid mo dyan. Agawid ka no kay kayat mo. Saan no saan. At ang arod na patiganapanan mi. Mainaig iti trabaho na ito eh. Trabaho nga ta? Wano? Babae. Ay na. Agatap ka man ako na konfor. San ka di akasta? No di mo kahit nga agapat ha. San atila at atapam. Sika ti agar aramid iti pagapaan ta dyan. Aglablabos kan. Saan la anam namin san arinog itong ti ulok. Namin adon.
Asino met ti babae asaan nga agatap iti kastangar aramidam. No di ka mamati sa laing. Awan maramidak. Ket kumusta dagiti ubing? Kanayon da kadamagan kanyak. Kanayon kamot ngamin nga awan dito balay. Uray day off mo, awan ka. Amok yan. Addamanen sa balingar aramidam. Marikriknak daytan. Makaammo ka no pagatapan na kiti dages. Basta siya, nadalos ti konsensya. Awan madi ngar aramidak. Kaya't kon asinaan ti asawak, papa. Ngam pampanunutak dagiti ampo ko yo. Makaama dagiti anak ko. Di kag dardarasudos amang ngedeng anak ko. Panunutan kumapay ana imbag. Sa kanto ag desisyon. Papa, marigrigatan akon iti sidong ti asawak. Namin adun aginuliban na. Ngam kanayon ko apakawanan. Tatiam mo kag balbaliwan. Ngam awan samot pa nagbalbaliunan, papa. Abay, adda ka di manen babae na? Awan pa managnag ko. Ngam marikriknak, papa. Kabisadok ti style na no da babae na. Tanamin adun anapadas ko daytakan ko na. Iha, amangan mat no atap mulaing dayta. Pasaray saan amaturog ijay balay. Seminar ti pampambar na arason. Ngamjak pa dyan. Iha, Aginggat ka anong agtutuo kak iti sidong ti asawak, papa. Makarebrebelde pahikit din ti panunot ko. Kasla kaya't kumatan ti aglalaki. ay saan iha? Di mo aramidan di kasta. Agparbang ka kuma. Nagitilat tananak mo ti panunutam. Tapno maliklikam tagarami di ti basol. Ikararagam latan dya sawam. Tapat check ngagbalbaliw tumutlang dayay. Kanon to pahi, papa. Kaano? Talaga at di mo sungsungbatan ti awag ko dyan, ha? Makitam ti aramidak ita. Awagak ti numero ni bakit mo. Nga in-save ko dito yung cellphone ko. Di na amo nga inalak ti numero ti bruha nga asawa na ka. Siyak ti karkaritam. Iso para makita. Noan niya ti ibo nga dayto nga aramidak ita. Diyan. Mami, adda awag yu. Adto ti cellphone yu. Ne, asino nga taday ito nga umawawag. Barumot ang numero. Sungbatan yun, mami. Tanak pa ituloy tar aramidak. Sige, anak ko. Hello? Asino da ito'y? Hello? Ada ni Jan dita? Ha? Apay ti asawak? Asino da ito'y? Sumbatam ti damdamaga. Ada ni Jan dita balayo ko na. Uwan. Agin ina na. Ta day off na ita. Apay ka di. Pakibaga ata umay dito'y dagos ko. Pangaasim ta di mo lapdan ni Jan nga umay dito'y. Asino da ito'y kunak? Siyakla ang magkit di tilimad ang nobya ni Jan. Aniya. Nabayagan nga da relasyon mi. Ngam, ilimlimad mi lang. Tadi na kayat nga agis skandalo ka. Ngam kit di, kanayon na nga ibaga kanya, ama pilpilitan la amakidan na kan ka. Ta ipagpagapo na lang kano kadagiti anak yo. No awan anak yo kano, nabayagan a pinanawan na ka. Anya. Nagpuskol matan ti rupam amang ibaga iti kasta. Awanan ka iti bain a babae. Sikat ni awanan bain, ta idaldal mo ti bagim iti lalaki asaan mat ang mga yatyan ka, bye. Ti awanan bain a babae. Kunak tupay kat, nga damanen babae day jay ajan. Kastoy kanilatan akanayon tilaklak amak iti sinong ti asawa. Agtutuo ka gapo iti panagbababae na. Mami, papanan tayo ka di.
Ape ang nagdadakkel dagiti bag tayo. Pumanaw tayon iti dayto abalay anak ko. Panawan tayon ti amayo. Ha? Ay, saan Di tayo panawan ni Daddy. Kaasimat. Awan kadwana. Adda kadwana. Ado, dagiti babae na. Ha? Pasensya ka na anak ko. Diyak kumakayat amaaman nyo ti inaramid ti amayo. Ngam nasaysaya at numaamuan nyo. Tapno maawatan nyo, no apay nga aramidak ti kasto ita. Nabayagan nga isuksukat na tayo ti amayo. Ngam di nala ibagbaga. Adda sa bali nga asawa na. Asino ngay? Di yun amuan no asino. Basta kasjay ti ugali ti amayo. Sipod babasit kayo. Nauma akon ang masaksakitan. Iso a pumanaw tayo langan. Itad tayon ti waya-waya ti amayo. Ala, agnaid kayon diti balay, anak ko. Talaga di agnaknakam da diyay nga asawam. Wan nga rod, papa. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon ko. Tunggal adda mamuak a babae na. Kanayon ko asugudan ti babae. Ngam ita, manjakon. Nauma akon. Nabanuk akon. Ala, baybay amon iha. Tano talaga nga awan denggan na. Basta itad na ti pagrabangan na kalagitan na kayo. Ngam no kaya't yuwan, idarom yu langan. Saanan, papa? Tano mabalod. Sigurado asaanan ang makaitad iti suporta dagiti anak ni. Eket ala, makamu ka nga rod, anak ko. Kamaudyanan na, kabukbukudan kamatlaangan dyan. Kukwata aminan akanituta, taawanan dagiti disturbo iti biyagta. Pinanawan dakmatan, diag din natan dito'y balay. Sayang mo't to'y balay, nawanag na id. Ngamada kondisyon ni Flor, honey. Ha? Anya dayta? Masapol ka nung nga on time ti panangtid ko iti suporta dagitan anak ko. Tapos saan nga agdarom. Anya? Talaga arupat kwarta day nga ex mo niya. Nga mala, pagustuam ti kayat na. Basta itad mo kanyak ti sweldom, tasyak ti mangtad iti kwarta dagiti anak mo. Ha? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Di mon samat kayat. Saan man? Kaya't ko, honey. Ne, adamot si mangpet akas kanyak. Naggapon nga ta daytoy. Hello? Hello? Insend konti allowance dagiti anak mo. Nawat mon? Siyak ti binilin ti asawa amang tad iti kwarta dagiti anak yo. Iso nga intad na kanya ti numero apang isendak iti kwarta. Ha? Anya ka di day 2,000 nga insend mo. Good for 1 week, wano anya? Anya a good for 1 week? Good for 1 month day jay. Bye. Ha? Awan manamnamak kini dyan a suporta dagiti anak ko, papa. Iso nga agabrodak laangan. Anya? Apay, saan namang mangtad iti kwarta dagiti anak nyo? Jay kabit na timang mangtad. Taiso siguro timang igigam iti sweldo ni dyan. Nagbasitit itad na. Saan nga umdas day jay? Iso apadasak ti agabrod. Ayan ti sweldom dyan. Antoy, ilasin mo ti para kadagiti anak ko, honey. Ay nasaanan tani. Dakkelan ti tiyan ko. Umadanin ti panagpasngay ko. Sana bale, tadamag ko. Nga umadanin ti flight na. Agabrod mat gaya man jay ex mo. Imbagak ama si Kuga. Iso apadyak ama awatan na day jay. No awan maitadda kadakwada. Ni, nagawid ka matpide. Wan, taumayak mat lumangab iti pres ko nga angin. Nyamtap no ibagak kada kayo anya. Saan akon akabit ita? Wan,
Kasi ninaanan ti asawak JX na. Kitda kami ti agdandan na ita. Ay nakite, umaykan, agawid tan. Kababain dagitang ay bagbagam dito store. Ay nananang nasaysaya at numaamuan dati agpayso. Tapno saan dakon asar saritaan itiliklikod ak. Katapno sardangan dakon at chis-chismisan. Ilibre kayo mangkidi. Ala, agorder kayon iti meriendayo, tabayadak. Kakaiso na nga adda paggatang. Iso nga ilibre kayo. Amin a chismosa, kas kada chismoso. Kitty, Oh, apaya kasta tilang am asimang puat dyan. bad news, Kitty. Nalugi ti kumpanyami. Isungay agsaran ni ti mabiit. Anya! Kat, kasano nga rodan? Sapay addan anak ta. Ay, sumapul kay ti sabali a pagtrabahuam. Saan a mabalin a maistambay ka? Ta sa anak a nairwam nga awan kwarta na. Daytoy lang ti sweldom. Wen, Kitty. Anya nga rin ngay. Ano santa bakit? Tanarigat mo ti sumapul iti napinta sa trabaho. Ay, makauman ti kastoy. No di mo maitad dagiti kasapulan mi nga agina. Nasaysaya at laapanawan dakan. Anya, di ka kumamatag sa uy ti kasta, Kitty. Makauman ti kastoy. Kanayon ang mabitin ti kwarta. Ay, maistresak. Makapabagkit yawan makukwarta na. Kahit anya nga ron ti planom ita, ta nagawid kayo na iti anak mo, kitay. Ibatik ni anak ko kada kayo tagtrabaho ak nanang. Anya? Bantayan nyo ti anak ko. Di kay madanagan. Tanuad dan trabaho. Pauitan kayon to adagos iti kwartayo. Ala, agawid tan, Kitty. Agkita tan tumanan. Urayim tawag ko, ha? Sige, Lloyd. Sapay ko ma. Tasyak laang ti babae iti biyag mo. Katuan, Mike. Si kalaang tilab ko. Ayun gaya. At iti kwarta mo. Ah, Agyaman na, Lloyd. Dahit na tinakainlabak kan kakit. Naparabor ka. pa. Si kamot gayam dyan. Sumrek ka. Agyaman ako pa. Ah, pa. Damag ko nagawid ka nun ni Flora. Ah, wan. Nakabakasyon. Mala, agtugaw ka. Tayabak dagiti ubing. Kanti anak ko. Apay nga da ka. Anyat masapul mo, dyan. Umaya ka kita iti pamakawan mo. Kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami kini Kitty. Awan bibiyang kuno nagsina kayo wanusan. Flora, pakawanan ako ma. Pasensya no man manuak ang makaita diti kwarta. Tawanan tayo sigod na trabaho. Pa-extra aklaitan. Saka lang makapanunot ita, tabi masitan ti sweldom. Ngam ididakkel ti sweldom. Agsasarunot ti babaim. Lipatan ta ko man dinapalabas, Flora. Dinak mandaran ang mga ramid iti kasta. Tanarigat alipatan ti panang paspasakit mo kanyak iti kalabas. Nakailiw-liwag ak matkit din. Ngamjaklat tamalipatan ti saem nga impalak ang mo kanyak. Diyan. Pakawanan na ko ma, Flora. Patpatgan kayo karagitan nakta. Palubusan na ko ma amang sulnit iti nagkurangak. Pangasem. Kitay! Kumusta kayo, nanang? Ay na, naimbag man ta nagawid ka. Ah, masikog ka, Mart. Ay, mala, sumrak ka. Wala na. Umayag agpas ngay dito eh. Kahit ayan tinakasikog kan ka ngay. Awanan. Nagpukawan ang kaslasok. Aniya, ay nakasano nga rod na itan. Diduan ton anak mo iti kinabalasan. Anya nga rod. Talaga akas na.
Uray tanda kayo mat ang katulungak ang mga awir kadakwada. Ay na, nakapsuta ko nanak ko. Adon, tirikrik na kiti bagik. Agnakam ka kuman. Nailawan ka ni tinaminsan, ngam inulit mo matmanan. Ala, ano sanyo ka di? Tamakasapulak tulat ta itibak ng alalaki ang mga kasar kanya. Papa naman na nayakat na ikan anak mo lang. Adda sir kak at trabaho nanang. Dakkel ti sweldo. Iso nga ano sanyong awiran dagiti do ang anak ko wan. Bumawi akto kada kayo nanang. Promise. Sige nga Rod. Ulita ka, nakapsuta kon. Isong agnakam ka kuman. Kasi dagiti anak mo. Uwan ka di. Ay na di kay madanagan. Bumaknangak to. Mami, pakawanan niyo kuman ni Daddy. Kanayon nga umay dito'y balay. Di kay kadimasyan kan kuana. Apay, kaya't yo amakadan naman ti amayo, anak ko. Wana, kaya't ko amabukal manan ti pamilya tayo. Uray ni manang ko, kastamot lang ti kayat na. Ala, makaammo kayong arot. Okay lang ang kanyak. No awatan nyo manan ti amayo. Awan problema. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat na ka manen dyan. Ngamla dingitak. No saanan akas itisigod ti tratokan ka. No nalailo ak idi nga asawakan ka. Saan itan? No naasikaso ak idikan ka. Saan itan? Isa pang nga asim. Tadi mo sa pulan dagita at tratokan ka dyan. Uwan, Flor. Mawatak na ita. Pagyamanak hindi. Ta inawat dakmanen. Ulitak. Ipagpagapukla ang kadagiti uping. Ngam di ka madanagan. Tanabayagan anapakawan ka. Ngam pasensyakan. Tadyakon maisubliti sigod at tratokan ka kas asawak. Kan agsinata iti pagturugan. Imbagak daytan kadagiti anak ta. Kat maawatan dakmat. Agasawa talata, ngam saanan akas itisigod tilinangan ta. Wan, Flor. Maawatan ka. Tamok abo nga amin daytoy timadi nga inararhamid ko iti kalabas. Para! Oh, at titibayan ko manong. Adaak manan dito'y lugar mi. Masikugak manan asim mangpat. Anyan ti kastoy agasgasat ko. Kanayon lakit din nga awan na pintas agasat ko iti lalaki. Asigag akong di tabalay ni. Apay anagado ti tattao di tabalay ni. Apay! Anyat mapaspasamak dito balay. Ay, magtanagawin kang kita. Di biyang mo ti pangkuntakan mikin ka. Natayan ni nanang mo. Natakin sa kano. Anya? Saan? Saan pa'y amatay ni nanang ko? Kasapulag tinag. Kasano kami pa'y itan nanang? Panlunton ti apo ko. Ngam di mo matin na oray anay pasngay ko ti may katlo nga apo ko. Pasensya ka nanang. Natay ka di ka man lang na ipayan itinapinta sa panagbiag. Sorry no pasig a problema. Kan pa kaibabain ang tiimpapaay ko kan ka. Patpat gan ka unay, nanang ko. Diyos ko. Pakawanan na kumay ti adoan nagkurangan ka nagbasulak. Diyakon aramidan ti kas inararamid ko iti kalabas. Diyos ko. Iso at tulungan na kuma ang mga barwanan. Tapno mailintag ko dagiti bidot ko. Apo.
na, simbangput ka magaya man na nagapuwi jay syudad, Jimmy Baraw. Wanan tay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo, Jimmy. Siya kan tay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko anang trabaho di syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawang. Agi patakder kan, iti balay mau. Wanan tay. Tapno daman mat pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadaaron na kita anak da. Ay, kamayat Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Ang adan balay mau. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masadtot mo maki-construction. Nasakit ka no ti ulo na mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibyak kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap ta siguro Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasano ang makasapol kat saan man nga biro kiti trabaho na? Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat jay nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. At dapay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Ang sikog paila sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawang balay da. Ay, dahi tangarot ti problema, lakay. Di nalatultulado, jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ro da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanod to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umadadon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan, barang makapanunod to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyok dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarum mari ijay balay. Isu nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sa amutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, isudalangan ati humayag pa syar dito eh. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Adu kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kay kaano nga tangay. Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo ngamin ajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan. Tada kami mo timang pakpakan kada kayaw.
agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ay, ala, pasensya kayon ananang sana bale. Tainton makaanakak, agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isu di kay anak nga na. Tawan mo't ipakanyaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo tayo. Inton no may alawas ante. Ta ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw at dadakil lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan na, nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo hindi pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw. Kas lada kami ti dadakilyaw. Ante, Isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo na tinaglutaw ta inlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay na po, pangal daw tun ati linutam. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Saan na kal? Agtalo na klangay. Talunat ki talon me. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang jay talon nyo no saan mamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may sa ka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikit di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit. Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan ta, hadan to kadwana. Hanggang awan sapay mo, nubiam di may. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mutlaang no, agtalinaid ka abaraw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yawn, ta awan pampanunutam. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam, saan ka amapuwersa nga agtrabaho. Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag, nataw anak ko. Kasano, nuawan kami iti amam. Kasano, makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanunyaw. Nang runakit na'y, umadadaw dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma, saan nga agsaksakit tinakam mo, wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan, umayak man. Ay, ante. Nakayugod gayam. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, wain. Allah, inlak aman dak man ante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, aday ta ka manayin. Kasla anak nga rudain, ti pangibilbilangakin ka kaanakan.
Ay, wangay am Jimmy. Aday bagak. Kit sapay kumataw manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total awam mulakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan nanti? Ado tayong agkakabalay, no? Mainayon nakapailang akabalay yun. Saan ka anakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam magsabsabali ka da kayo kan ni insan mo. Takas laag kabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Kwa, kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Iso santan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kaming karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanyak. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon nga'y, Iji balay da anti Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo ni ti pagnaadan. Uwan ante. Kat kasanon nga'y no mga asawa kan, pag naadan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kapsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, taging sisingpet lang. Tapno maalan na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Nasakit nga ron ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw awir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti kanan tayo. Hala, ipaidam ni baby, di ta indayon, tabantayak. Ay, pasensya anak pa lang ita. Ay, sumilat ti aramid dyan nakta, iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuin na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema dan dayta. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan. Adan libray apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anak ka. Kan iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawin da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kastati imbaga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinangi papa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautangak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada.
Isuadi yu sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni ti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayam na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay, kayo na. Ang pagtrabaho, maya. Agabrodak. Pagabrodan nak ti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin nagiti anak ta. Iso nga, agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak, bakit? Anya? Nataw. Kwartam man may. Awan kwartak nana. Sakit di ko mati kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awagam dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay nukas tamot lang. Di na nga rod sungsong batang ti awag ko. Iso ang masurunak. Ante, ang nakadwa kasi mang puwet ni Jeline, nobiyak. Jeline, niyantik. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimay? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta gamida Dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan anita ayan tiridaw? Tunay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. Nukasta, mag-asawa ka, Jimay? Uwan, Uncle. Umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiyak. Kan oray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa ilang amin, Jimay. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayabaw, day ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam, kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numang asawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawain na. Kayawit na iti balay na Ada mo balay na? Ay, di mo basta papanawin danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimay. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimay. Masya na kinkwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublion dayjay, mabaleng. Ay di mo amuti bagbagam bakitan. Nagan mo ayatin nakanagan itititulo dayjay adaga. Ako le MacArthur! Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam! Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang petam, iti asawaam, Di mo papapanawin danataw, ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam at ikas di nga ramidon ti ikit ko. Isumot lang na kasing singpat kanyak iti kalabas. Gayam, alda sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na.
Nalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Ang balay mo tayo ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon da nato dito. Lula! Ni Tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agreeing tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbagam pa. Nan! Intaman kita ti amayaw. Nato, anak ko aya. Apay ngayon nagsapat ti ipapanaw mo. Kasanon dagiti anak mo. Anak ko aya. Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay ket adakin kaday talisa. Tano siya, wan maikaray may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan nanang, maawatak day ta. Aladak dayto. Tatlo saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Anak ko ti nabadag ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Anday ko! Kumusta niyan, te, Uncle? Yawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itigita ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, te. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laang, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga Eva, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayan, di na ngarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agagagom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo may tugot dagita intun pumusay ka. Alagagayam di tamanan, tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titong Galmaysa. Biyag. Titaw. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito silid ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga Rod, kat kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pagipatakdiran tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat ima na di impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak pa ikit di Inla ko tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ila kong Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang day jay anaila ko. Kurang mat ngamin ti impawit mo. Iso ani na yun ha. Kasta aya? Ala, sana bale. Siyak gastos para iti pan nakaipatakder ti balaytan. Ano sa mon, my love? Tani, sigamat lati at kwartana.
Si Kati agsuswildo dito abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag. At danton balay ta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Ase kaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumot tin analpas ti may patakder a balay ta. Ay na, sapay la ko matamalpas ti balay ta, Alvin. Una, malpas na talaga. Basta da kwarta a maaramat. Malpas. Wen, ipawit kun to adagos ti sweldo kintun umay abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balay ta. Wenjo na. Kati kag danag. Tabantayak to na imbang dagiti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pa'y laeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tas ika ti agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo, no awan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalekak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, amanong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakder ako ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentro. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Agi patakder ako ni tibalay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Isong nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nyala ka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Intunto ah. Kasano makapagkalay sa kami ngay. Kat adamot iti abroad ni Jonah. Intun makaawid ah. Alang garod. Sige, ito dok no sa dino ti ayan titawid mo alote anak ko. Tapno marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para iti bagim aading ko. Di mo ipawit amin asweldo mo di Pilipinas. Agurnong akto ano malpas ti balay mi, manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo abalay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyona. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay na ornungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong, paulit-ulit mo't na itang ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon, no, kibaltang. Oh, di sayang, dagitin paw-pawit mo akwartam. Dakilan agatad ti impaw-pawit mo itinobyom. Sana bale, tadandaga apundar mi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon, tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakil agatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing po tinobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko dayto yabang. Daytoy mano. Daytoy aday di online. Okay, sige Faye, honey. Ang katangan ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kita medyo adangin-nginan na. Ayos lang. Kabala kang katangan day ta. Sige, i-order mo. Taited ko ti kwarta kan ka. Oh, thank you, honey.
Nagsingpot ka talaga, nobyo. Manutikas-ken ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat pangasim ha. Di na isuksukat iti ure asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado nagiti agar aram ken ka. Mga no isukat na to. Saan, honey? Si kalaeng ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakil ko. No agsadingak ng trabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti ure asino ha. No da mangawis kan karumwar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulak, iti agtutuma lalaki. Ngam, jak puno sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw din sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan amok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo, di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madilay tuya na mapaspasamak bakit? Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Kayam ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayem mo, apay nga raw nagkaita kayo. One month nga may Alvin. Ibagam tagpaiso ka na kamay. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanan na. Na, ada mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karne ti kayat na sidain. Ha? Anya! Jakpat siya, nagayim na lang na dya babae. Bakit? Nuray siya ka. Nobya na lakit di dayjay. Imposible agayim na lang. Kano naglailo da, iti tungkal maysa. Huwag nga ron Agsinsinlobo na payamangan. Adakit agayim makasta. Nayapaw, kasano nga ron day tuyon da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sapay madama, ti pan nakaaramid, ti balayda. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na naman. Hindi naman aklunan ti amay. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidun ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah at araramidon ni Alvin. Bakit? Anya, ay, lakay. Ang mga nuda tamot tiguraan ti anak ta no aramidun tatikas ta. Nang runa kat awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday nayon mo nga ipawit ko a kwarta ni tatang inton bigat, siyaktun ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napanamin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka, di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pa'y laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adu pa'y mo ti paggastusak. Naimbag tulan no malpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Ay, kitam ading ko. Awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbagkan ka at adan balay mo. Namsyak ngay, mangrugrugi kami pa'y laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Asino nga iti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat ngamin trabaho di nobyom. Mangnamnamalatan iti sweldo. Kasanumot day tangay.
Dinansamat amo ti tumulong kan ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi manong. Kasta lang, agbambantay lang akaslad doon. Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y anala daw ti amin. Pilya matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na mano. Amon pa'y mata na imbag ti ugali ti tao sa kaagsao. Isardeng naman langin dahil ti asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga rod. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay ket bay ano awan may pauit na kwarta anak ko. Jak matag daw dawat ti kwarta yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami ni Ter Aramida na tatang. Ay, nagtalaglauna itinobyo na. Kadi da pala nagkasar. Isumat ti papapanan amin asildonan. Una naman ita madama ti panagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda amar aramid. Ay, sapay ko mga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Magakmit ken kuana di na ipawit amin na sweldo na. Kuna naman nga awan ka na o tirumbang nga pagdanagak. Ta nasingpet ka na o nobyo na. Ay na, kaano laan amuna da jay. Hanggang nagtala kadakusin. Nubagbagak, masair tirik na na. Mala, bagbaga amlat ta anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't langan ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah, magustuhan ka di mo tati pa nakaramid na. Wen nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga agawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman a makaawidak. O sige, Jonah. Urayak, ti panagawid mo. Wen, sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. Ay no, diyak lang pagaro pa kastoy kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita. Dito yan, tipag na idanta. Talaga? Sige. Kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong titrabaho mi jay club? Sige. Sikat makaamo, Alvin. Napananti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kun ni Juna anubiam. Kan di ka mabain, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo a balay. Angam sabali a babae, tingkab balay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalak-kalakakin ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko kan. Kasta talaga, nanang. Sana balay, taman nakawat ni Jonah. Pacheck, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, ti saan mo ako kwa? Kukwak daytoy. Siyak tinainagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatyan nga dan balay mi itinobyok. Di na amo nga itati sa sangpat ko. Iso asigurado ang maklaat na jay. Agtuktok akon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Nya kamutan. Ha?
Apay kasta teacher mo. Saan kan samat ang naragsakit sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. ah, Sino ti sa ngayilim? ako, karuba mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Um, Anit basol ko ken ka? Sino day ta babae ko, nak, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ikotom. Alvin! Ladinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatak. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pakasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanon pa, hindi dyan, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit, tatang. Ala, di mo ni Del ti bagim kan kuana. Andal sa bali kadantin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagbambanlo kami di abroad. Lino ko nakamat di nobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na no inlimad ko ti kaadat mo biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dadya babae. Jacqueline Pakarop. Akwarta gayam tinobyam, tinaaramat, itipan na kaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat. Saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin. Iswa panawan kan. Ket awan karbengam amang lapwit kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay si ka tinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan. Uray asino pa iti pagpatulungam. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam akwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumaddumdum ngag idi. Uwan nga rod, manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amom ton sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam da ito napasamakan ka. Wan! Alvin, aldawan. Apaya di ka pala bumangon dita. Mano nga aldawan nakasta ka. Kaskalag, sakay. Nakapsutak na nang. Jak maawatan ti bagik. Ah, Jak makaturturog iti terapi. Kena makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. anya. Nana, apay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya. Ay, ipandakalaan nga ni di ospital, anak ka. Nangagmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka karoon ti sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatang. Jak pa'y kayo ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaang may tiin kabalay mo. Jak pa'y kayo ti matay nanang. Agpahagasak di ospital. Ni Alvin tagbit video call. Anya nga tati ibaga da ito a tao. Hello?
Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isungaw madaling tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko kay tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Gapoy iti panang lukukan ka. Sapay kumata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agya manak. Nalokayon ti barukong ko amatay. Sige nga ron. Tama ba nugak nga agsawa, Jonah? Bye. Bye. Asino, ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga ro iti langana. Naggutom. Kan nakapsot nga agsao. Bakit inkasabtan ng iti agsangpad niyo may makilamay? Nala, mabait laang nga raw. Makipagladingi tak iti napasamag kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipon ni Jabrown. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kaw. Daytoy, kat napagsaritaan main nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kaw. Ti panangluko na ken ka. Plano mi nga main nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay a pinatakder mo. Ket numano ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan min tunay dya, Jonah. Taam mo may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwartam, apa man na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Awan na saya tapag tungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabali a bangir, di ka paalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao a managin kukuna. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Perlin, adda kadwa kasi mangpet ni tatam atyod. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Ha? Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan atyod. Imalamot la kanyak Oh, Perlin, agmanukan ka ni tatam atyod. Inak pa agluto, nanang. Na. Perlin, mabait man lang. Ay po, nagbastos mo day tang anak ko. May bayamon, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki di balayaw. Ala. Paspasin siya amon ti anak ko, Jud. Umaykan, ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silegta. Anyat sangsangitan, Perlin? Awan, nanang. Ibagam ti paiso.
sang sanitam, ah? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa akmanan, ah? Di ka katagyaman. Taad ka tulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin, saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo iti kanya. Ay na po, ubingak pay, anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang, Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni Jud. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa trabaho. Isa sikapin natin makamoy ti taraon tayo, ha? Kan amin na masapsapol iti balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Agtagibalay ka latan, ah. Ay, uwan, bakit? Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot o nagayat kin ka. Gamin, man nakaawat ka gaya ma talaga. Di ka madanaga. Ta siyak kaglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagiti trabaho dito unang tibalay. Ay, agyaman ak, Jud. Ay, supaya may bawas iti trabaho, data. Masyanak mat kamin kan kasusan. Kan merong bangla nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kaskasano. Ay, uuwan. Agyaman ak, Jud. Awan ka dit klase mit ha, Ferlin? awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ngam ni nanang mo. Ha? Pala ka din nobyong? Ay, awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Arun to, pwede makikitap kita nga da kakinkinibin na mas ubing pa'y ng sika. Isuda ah. Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, Perlin. Mabalin na masahim ti bukod ko, balasang ko. Nasakit namin. Napano ka naglabak nagdalos ni ti balay. Diyak mo tagmasahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipalas ko dita bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, agsubli ka. Ay, unay kalakit din na ya. Apay, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasang ko. Nanang, diyak kaya tikada ni Tata Judy ti balay. Ha? Ni, apay akas na ti bagbagang. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan ti mang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakderak ijay department store a pagtrab-trabahwak. Iso dakala katulungak ni John. kabalak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinan ti trabaho. Tadi mo pa'y ammuunay nga aramiden dagita. Iso bayam andi tatang mo adjod ti mang trabaho kadagita. Adda ngamin sa bali anadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Awa mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko nama. Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap kalaunay Ferlin. At hapam nga mga pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay tapanunot mo. Dakas ti kasta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at hapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya at tikas tangar aramido ma, Ferlin. Ne. Ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, John. Iuwayan, Susan.
Taagas ti bannog. Naglabak ngamin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Farlane, adan? Uy, itay pa yung simbang poy. Nagpupok iti silip na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige nga Rod. Tayo inakpay agpalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap ti readout ti silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano ken kuana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na ti abalasitang. Umabayakin kuana. Tata John, apay nga da ka dito silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ni nanang mo. Pangasin, tata, di na ko mapagaramida ni Didakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Nalala, ituloy mo ti maturog. Maturog tanan eh. Manjak, mapanak langan ni tayan ni nanang. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak no tumngaram ti pagayatak. Ibatan tata. Tano di nakibatan agriawak dito eh. Ha? Agbilangak, may isa, dua. Sige. Just kikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasayat kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo nanang. Katsapay ko matapat tsendak. Anya maninday ta, Farlane. Ni Tata Jude. Pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Andagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana pa mo lagi tang ipulpulong na kin ka. Pagparparboy ti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpaiso ti bagbagak nanang. Amok adi na kayat apara iti inam. Isapad padaksin na kin ko na. Takayat mo ngagsina kami, Ferlin. Saan apod no dayta? Aklunan yung amin ng tagpaiso, tata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Adakan ka, mamati ka kin ko na, or saan? Napatsiyam ta anak mo. Nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jude. Hindi ka pumanaw. Ala, Ferlin. Inka agrubatan, tas umrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsendak ko mamat ananang. Inka agrubatan, kunak! Diyak lang pagarup. Nalaing gayam nga agparboy ti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw nga na di nakayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Agyaman ak, Susan. Napaniknik akong ti kinapudnom kanyak. Ay hatin ka ngamin na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatyak. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka iti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kanapay akas na ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalinti makiturog iti balayo. Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amok dito asidag ti iskwilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat iti probinsyami. Pumanaw akon dito eh. Sumurot akon kada kayo. Pangasiyo. Agtalawa ko ni Jebalaymi. Anya, ay sos, narigat ti pampanunutem. Apay nga agdalaw ka. Siyak ti madaksan sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin dakas sa plano ti agsyuman kanyak.
Isu mabuti nga kung nga gawid iti balay mi. Anya? Ay, sigurado ka iti na itangay bagbagam? Wan, nana. Ay, no kayat mo. Kuyugan ka amapan ijayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya? Ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak matpagan ano ti inak? Mas napatpatagkan ko na ti may kadwa nga asawa na ngam siya nga anak na. Anya? Ayan di anak mo. Sumit-ngatan ng awan pala eh. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Eh, tsaka mo. Basta, nag-text itay. Kat nakunana nga talawan. So, kirkit di day tiyang nga ubing ah. Asus. Ang nasawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nanya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, o kailangan ka nagtalaw ni Ferlin. Ay, kat desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nan tumot kat pag sinain na ta. Banag at sakmot kayat ang mapasamak. Apay, asino ko maamang lapod iti inayat ta. Ay kaya manak manan Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga amom day ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko ana day ta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon itibiyag na. Choice na daytan. Ay na, narigatibiyag ko dito probinsya, balasang ko. Mga, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Didak pa kadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok. Tanabayag nga awan tao dito'y kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Kasanumutan nga ti panagadal mon. Kunayo mo't nga day skwilaan dito ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ay, o sige nga Rod. Ngam ni, sama ti panagbiag dito lugar ni, wan. Wan nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tama nga no agdanda nagdamutan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli iji balay. Ay na, intala agpakita Tama nga no madaksanak, no di ka agpakada anaimbag balasang ko. Di ka madanagan, kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta. Palupusan ti anak mo nga agnay iji balay ko, kapsat. Owen, kapsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga ama na. Kasano ajak respetuan? Kato ang damat madiapang... Ala, Huston, san man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mon ti pumanaw, ay kumakamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't nga ina. Bagim laang mo't ti pampanunutom. Kapsat, ala, di kayon agsinungpat, Oh, mangadang kan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurutak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanyak. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanyak. Ay, pinanawan nak to mo ti boyfriend ko.
agmay-may sa akmat nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanyak. Kasta idi ni naanang ko. Ngam idi na ki asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas di agimula iti sakit tinakam. Nana, Uraan niya ti inararamid ti inam. Inam lataday jay. Iso adi mo kurguraun. Nasayang tadakan, Susana. Itimplanak man iti kape. Makakape at Ada na pudot adanom? awan pa ya. Agluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagbakit. Kasano adi agsakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Hindi mo maula mawatwatan ti bagbagip. Masaduta ka nga ron. Malakit din. Tagluto ka pa'y no madamdama. Anyat insang pet mo ang masidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko nagbali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho no umikatak ijay. Agabrod ka lang may mayat pa'y. Dakdakkel ti sweldo may ti amrod. Mabuto nga ka agabrod. Amangan no, jak ka ba lang ti trabaho ijay. Bakit anya nga ro ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag. Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laang Jud. Uma akon. Awan pa'y maited mo kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jud. Maladawak nga agawid ta adda ipaaramid ti amok. Anya nga oras nga, yung makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman na ka. Sana natuloy ti pa nag-overtime ko. Makaina na akadagos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talagang agiddaak no makasangputak ije balay. Aday tan ti balay. Na. Apay nga adahay hills dito'y ayan ti Ritaw. Agin ko kwa dito. Na. Aginayadak kasumrag. Aginayadak amapan iti silid mikan ni Joda. Ang papas na nga giniliw. Tamarabyan ka na sumangpet di kurang nga sawak, sweetie. Ay, awanan kayo itibain! Garampang ka, babae! Alay ko! Susan! Kalbog na ito yung babae! Tulaw! Tulaw! Gustong ka lang larugan ko! Anay ko! Stunner! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinang bubugkan ka. Ladingitek, Jud. Ngam napunwa na kon. Uston tinaunday apanawen apa nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay ak ti anak ko, gapuken ka. Nagbali na ka, martir. Gapo iti panagayat ko ken ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jud. pakawaran na ko masusan. Nailaw anak lang. Isanod mo titarong mo kontra kanya. Ladigidak. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan kamatan.
Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. Agyaman unay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan dak ang napagadal. Agyaman iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. San la asyak tinagsakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo akanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asapay kuma, tagtalay na et kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yu, anak ko. Nana? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako yung kaka. Masaksakitak gamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Kaya di ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ano, anak ko? Kailiw ka una yan. Anya day, Jay? Nagtao diti silid ni Nana Luz day ka nabtuog ha. Mabidla ang Nanang ha. Nana Luz, apay pinanawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsatlos. Kapo iti pa nakaatake. Uwan nga ron, Nanang. Natayan na jak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jak man lang na ikan itinapinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak itikas dahunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amog, ano tinagkuranga, anak ko? Masimpatid ko nga minti lalaki nga awan ka is ka na. Gamsi ka nga, anak ko. Ay, dakil tinagkuranga ka, anak ko. So, pag-aasim. Dahil ka nakitikod daw ay amang sulit. Kadagiti anak kurkuranga ka. Ipatpati ka unay, anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Jak nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nana Luz kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nana Luz. Isa pa nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, tap nagbiag kayo, pa itinapahot, Nanang. Nuwan, anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ina. Ipatpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, man, Nanang.